spuštamo se naniže prema Palama. Ovo je put sa Jahorine na Pale. Ovo je skretanje iz pravca Jahorine kad se dođe prema željezničkoj stanici i prema Čirovom putu. S lijeve strane je stara željeznička stanica na Palama. Jel to? Evo nas, izlazimo na biciklističku stazu. Evo neki restoran. Začeci restorana. Može se proći, ovo je taman. Se zaustavi auto. Evo nam izgleda staze. 15 km, da. Giro di Ciro. Evo svjetla u tunelu. Upalio sam ja, ali vidiš, svjetla ova jača od moje sjelice. Ohohohoho. A dugačak, ne vidiš mu kraj, čim ne vidiš kraj, dugačak je.
Oho, ovdje nema ni svjetla. Aha, dobro, dobro. Rade senzori. Eno mosta. To jest eno rupe gdje je bio most. Sitnica. Provalija jedno, bar 50 metara. I novi zaobilazni put. I evo nas.
završavamo lagano. Uskoro će asfaltni dio. Evo nas na prelaz na asfalt. Međutim, ovo je i dalje Ćirov put, samo je sad asfaltni. Sad silazimo sa Ćirovog puta. Originalni put je išao pravo kroz tunel iz Sarajeva. Uskoro dolazimo do Kozije ćuprije. Evo malo pogleda prema Bijeloj Tabi, prema Humu, prema gradu. To nas na izlazu iz Aleje Ambasadora.